janji engkau rimana kalian mengurangi aku bersama situ. Berikan janji ku terima kalian lepas jalan dirimu si berdua mata. Berikan janji karena kalian mengurangi aku bersifat situ. Berikan janji terima kalian lepas jalan dirimu si berdua mata.
Padai aku marunung naik angin subuh wae nang mataku kurung dipilihku nata rogaumu kisi padua jo kasih gandeng si bamakun rai lainnya anak tau sogi Iya. Indonesia. Oke. Ya udah, kita post. Saya terima. Ide kalau nih Pak, serta raja na langsung tiga tilat tiga raja sih ya. Sampai tak salah soal Pak ini. Iya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Fa inna Allah ta'ala halala nikah wa nadaba ilayhi wa harrama as-sifah wa awada alayhi. Fa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum min nisa'i wa thulatha wa ruba' fa in la ta'dilu fa wahidan aw ma malakat aymanukum dzalika adna an la ta'udun. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikah sunnati wa man ragiba an sunnati falaysa minni. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya dari tadi di Wisma ini kode saya dengan bapak langsung saya terima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Jusman, saya nikahkan dan kawinkan Diko dengan seorang wanita yang bernama Rahmania binti Raja yang diwakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan mahar sepetak sawah dibayar tunai karena Allah. Sah. Mana saksi? Salih. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin Allahumma arzuqna sultan salihatan ila jismin wa rizqan wa rizqan tayyiban. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.